Salam salam dipelipaken dening junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang paring tetap pitutur dumateng kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita keluarga kita saged nglampahi sedaya syaratipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi benjang-benjang kita sedaya ansal sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وعلى البيت الكرام صلوا عليه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة سيدنا مريم بمكان ملاقاة خضر عليه السلام. ثم إلى حضرة سيدنا مولانا سلطان الأولياء إمام العلماء القطب رباني سيدنا محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وأبرره ونور ضرائقهم وجد من بركاته وكراماته ودارين أجمعين جل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Summa ila ruwahim batratu merasa itrinipun ba menyo-menyo so itrinipun ba menyaman so itrinipun ba amplung so itrinipun ba cumplung so itrinipun ba kiyang so itrinipun ba cendeng so itrinipun ba kropak waton so itrinipun ba kali asam so itrinipun ba ketepak puasa so itrinipun ba kropak jidri so itrinipun ba kantung siwur so itrinipun ba ucuk-ucuk so itrinipun ba waring so itrinipun ba cangga so itrinipun ba buyut so itrinipun ba yai so itrinipun tiang sepa kita kali moro sepuh kita kali ingkang sampun seto dulur kandung kita dulur ipar kita ingkang sampun seto lan dumateng anak-anak kita mantu-mantu kita ingkang sampun seto lan dumateng tiang jaler kita tiang istri kita ingkang sampun seto Pak Lek Bule, Pak Di Budi ingkang sampun seto lan sedaya sanak bolo tangga kanca-kanca jamaah selawat naria ingkang sampun seto lan sedaya leluhur-leluhur kita sedaya ingkang sampun seto jami'al kubur jalulai laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fi hajati wa fi hajatina ya Allah ya Rasulullah. Mugi-mugi dumateng kita keluarga kita ya panjenengan paring sehat ekonomi pun sehat badan sehat rohani. Ya Allah panjenengan paring kecukupan sedaya gesang kita wonten alam panguripan dumateng sedaya jamaah kita lan sedaya tamu-tamu kita. Panjenengan hasilaken sedaya matur lan tujuanipun ya Allah. Hasilaken suksesaken sedaya usaha-usahanipun bukaken dalan rezekinipun min khawaiji dunya wal akhirah jalulai laumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر ممدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنس العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أولئك الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون بها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خلقنا بينكم الموت ونحن بمسبوقين ألا نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المسقيون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع
waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamun 'alim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin awa bi'adzal haditsi antum mujinun wa tajaluna rizqakum annakum tukadzibun walaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin wa rabbu wa rayhanu wa jannatun na'im amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin fa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fa nuzul minal hamim wa tasliyatul jahim inna hadzal lahu haqqul yamin fasabbih bismi rabbikal azim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takun lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin Allahumma in kana rizquna fil ardi wa anzilhu wa in kana rizquna fis samai wa anzilhu wa in kana rizquna fil ma'i wal bahri wa anzilhu wa in kana rizquna ba'idan faqrihu wa in kana rizquna qariban wa anzilhu wa in kana rizquna asiran wa yasir lana wa talqulna ilaihi haitsu ma biwatika wajudika wa karomika birahmatika ya arhamar rahimin Al-Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lilladzi tarhalul bil uqadu wa tawfariju bil qurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil hawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lum illah Allahumma salli Allah
Sholawatan harian rutinan Jumat Sabtu ini apa agar mereka diberikan keberkahan kemuliaan sehat walafiat para saudara-saudara kita yang lagi di perjalanan musafir mudah-mudahan diberi kerahmatan Allah Subhanahu wa taala paringi derajat lan pangkat monggo subscribe lagi kalian nanti kami bisa terselamatan Allahumma mungkin Allah Subhanahu wa taala akan keputusan sama rezeki warisan mungkin menuju ke panjenengan sedaya ukitan saking Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalul bil uqadu wa tanfariju bil urabu wa tuqata bil hawaiju wa tunalu bil awaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasidin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Amin. Amin amin. Amin. تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا Amin. الرحيم Amin. آمين الكريم وفنا يا كريم وفنا يا رحيم واغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة الختم وأعطنا بكرامة ختم القرآن Amin. ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اجعل قرآننا في الدنيا قرينا وفي القبر آمين. الشفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الستر وحجابا وإلى خير كل هذا بك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القرآن karamah wabikul salamah wabikul Amin. sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma ansur sultan sultan Amin. wansur mujarabah wa qanahu ila asyakir hamidin waktu bisalamata wa afiyatan wal hujjati wal bizzati wal musammin wal muslimin fi barika wa barika min ummati Muhammadin alaihi ajma'in. Allahumma balik jawab ma qara'nahu wa Muhammad ulad wahi uladihi ajma'in wa ashabihi dan wahi abaina wa Amin. walima lahu haqqun alaina wa li arwahi jami'il mu'minin Amin. rahmatika ya arhamar rahimin. Jazakallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول متهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول متهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mugi-mugi sedaya santri-santri kang hadir jamaah kang hadir ya Allah. Ya Allah, ya Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma salaka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma alqa minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta mustanu alikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rasulullah ijalakan talakan sedoyo kesusahan murid kita ya Allah ya Rasulullah ijalakan talakan sedoyo kefakiran murid kita ya Allah ya Rasulullah ijalakan buangakan sedoyo kemelaratan murid kita ya Allah ya Rasulullah ijalakan buangakan sedoyo kesengsaraan lampalaku murid kita ya Allah ya Rasulullah buka akan dalam tabipun rezeki ingkang kada ingkang halal ingkang barokah ingkang ageng ingkang lancar rezeki ingkang wandadosaken urusan utang piutang lunas ya Allah ya Rasulullah
dukeaken bukaken dalan pekerjaan kita ya Allah. Ya Rasulullah, dukeaken bukaken dalan usaha-usaha kita ya Allah. Tingkataken kelancaran sedaya usaha-usahane. Tingkataken kelancaran sedaya usaha-usahane. Dadosaken paningkatan penghasilan tiap dinane, dadosaken paningkatan penghasilan tiap minggune, dadosaken paningkatan penghasilan tiap bulane, dadosaken paningkatan kekayaane, dadosaken paningkatan kejayaane, dadosaken paningkatan kemakmuran uripipun, dadosaken paningkatan kemenangan urusan dunyane bondone ilmune, dadosaken kebahagiaan dumateng keluargane. Ya Allah, ya Rasulullah, tentrem ayem keluarga soleh solihah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ya Rasulullah, icalaken dalaken sedaya penyakit-penyakit salebetipun wedaran kita. Ya Allah, ya Rasulullah, icalaken dalaken sedaya penyakit-penyakit salebetipun anggota badan kita. Ya Allah, ya Rasulullah, dukeaken obatipun ya Allah, dukeaken kesembuhanipun ya Allah, dukeaken kewarasanipun ya Allah, sehat kuat boleh jadi, sehat walafiat barokah panjang umur. Rabbana sailna umurana wa khasil maqasidana wa khasil maqasidana wa khasil maqasidana bi hajati wa fi hajatina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kula nyuwun barokahipun karomahipun wahyu panjenengan ya Allah. Kula nyuwun keagunganipun wahyu panjenengan ya Allah. Kula nyuwun keampuanipun wahyu panjenengan ya Allah. Kula nyuwun keajaiban wahyu panjenengan. Al-Qur'anul Azim wa bi Rasulil Karim wa bi qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billahi alil azim. Ya Allah, ya Rasulullah, sedaya hajat-hajatipun santri-santri kita, tamu-tamu kita, hajat panyuwunipun ya Allah, hajat sedaya kebutuhanipun ya Allah, hajat sedaya tujuanipun ya Allah, hajat persoalan-persoalan ingkang dipun hadapi ya Allah, panjenengan paringi solusi ya Allah, dadosaken kecukupan gesangipun wonten alam panguripan ya Allah, hajat sedaya cita-citaipun ya Allah. Ya Rasulullah, panjenengan sembadani ya Allah, ya Rasulullah, panjenengan kabulaken. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.